Hai guys, ketemu lagi di Mam Abil Channel. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like-nya ya, subscribe dan komen. Di video kali ini Mam Abil mau ngajakin kalian kulineran nih guys. Langsung aja yuk nonton videonya. Happy watching. A few moments later. Hai guys, sekarang aku sudah sampai nih di salah satu street food di Palembang. Untuk lokasinya ini bertepatan di seberang kantor wali kota ya guys. Jadi hari ini aku mau makan sate kerang. Selain sate-satean, di sini juga mereka jualan soto ya guys. Ada soto ayam, soto babat, dan soto daging. Langsung aja kita pesan soto dagingnya guys. Nah ini udah datang pesanan aku. Langsung aja kita cobain yuk. Nah ini dia guys soto dagingnya. Ini ada campuran toge juga ya. Dan ada lemak juga. Tapi aku nggak makan lemaknya. Aku makan dagingnya aja sama toge. Langsung aja kita lanjut makan guys. Nah ini ada bakwan ya. Ini bakwan udang. Sebelum makan jangan lupa berdoa dulu ya guys. Buat kalian yang suka pedas jangan lupa dicabein ya guys. Langsung aja kita cobain sate kerangnya. Ini aku sambil makan soto ya guys. Ini lanjut lagi makan sate kerang. Untuk tekstur satenya ini lembut. Kalau soal rasa ini kalau menurut aku sih juara banget untuk rasanya. Rasanya tuh pedas tapi gak terlalu pedas dan manis. Jadi pedas manis gurih itu bercampur. Ini aku makan sambil ada angin ya guys. Ada angin sepoi-sepoi jadi berasa di pantai. Sedikit informasi ya guys. Ini nama tempat makannya Bang Ali ya guys. Kalau kalian mau kesini ini bukanya sore ya. Mulai dari jam 5. Tadi aku kesini sekitar jam 5 lewat. Untungnya masih ada kursi yang kosong jadi kita langsung bisa pesan. By the way aku kesini gak sendirian ya guys. Aku sama Abil dan Papa Abil. Makannya gantian ya guys. Aku duluan yang makan. Karena kalau aku gendong Abil gak bisa makan. Nanti direcokin sama Abil. Ini makan satenya harus sedikit ekstra ya guys. Karena kan gak selembut ayam ya. Untuk soal rasa ini dijamin enak ya guys ya. Satenya tuh lembut, aku nggak tahu gimana mereka masaknya. Tekstur sate kerangnya itu lembut. Lanjut, aku minum dulu guys. Ini Papa Abil masih setia nungguin aku. Selain sate kerang, nah di sini juga mereka banyak banget sate-satean. Ada sate telur puyuh, ada hati ayam. Nah ini aku udah selesai guys makannya. Sekarang gantian Papa Abil dulu makan. Aku sekarang gendong Abil. Halo guys. Nah ini guys Abil. Ini aku masih lanjut makan ya guys. Sambil nyuapin Abil. Sambil nungguin Papa Abil makan. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.
Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Oke guys, segini dulu ya video kali ini. Thank you buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. See you next video guys. Bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.